أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين عدو للظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا إخواني وأخواتي في الدين وفي الرحم أوجه إليكم بتحية الإسلام بتحية أهل الجنة في الجنة أطيب التحية وأزكى السلام قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ray musibbe julbe yetti Allah tabaraka wa taala en seedi tiki kadi ala rewetedo si wona kanko en yettimo en weltanike mo en jarnimo ko waden ibnu adama o wadi en julbe feewbe en seedi tiki ala rewetedo si wona kanko en do an kenelaado meden muhammadun sallallahu alaihi wasallam en seedi tiki ko jiyaado Allah ko onelaado Allah o yottinina langal yo Allah beedu kisi e makko e hoore makko anyande dargal dari musibbe an julbe be mi kafidi diina e be mi kafidi endan e dendanangal wowlobe pular e nanobe pular wonɓe nder lagine e wonɓe kala extérieur ha kaɓe woni e nder lagine kala kaɓe woni haray mi hewrike on nduɗo hiwrandu islam torki Allah tabaraka taala yo Allah waɗe yimɓe nduɗo hiwrandu islam ka aljannaji e ka aduna si tawi ɗum feƴƴi musidɓe julɓe wona ɗuɗɗingol haala ko toɓɓe ɗiɗi awalan ko weltanagol on ko yettugol Allah weltano on jarna on saniyan mi andina on ko honto fewnuɗen e tafsirji ɗin fewno ɗo ko ɗeɗo toɓɓe ɗiɗi marɗen ko yewteten haray ɓaawo mi yetti Allah tabaraka wa ta'ala e waɗuɗen ibnu adama waɗi en julɓe okkorilan cellal e ɓuttu e tanfiyo mi darano ngal ɗo gollal mi yettimo ɗum mi weltanike mo ɗum mi jarnimo ɗum mi torki Allah yo waɗanan ɗum joddi aljanna min waɗu ɗon e onon jentiɓe ɓen e kala wallitiɓe yo Allah waɗa en joddi aljannatul firdausil a'la si tawi ɗum feƴƴi mi weltanike mi do'anike yumma an e ben an hiɓe wuri kadi hattal ana mawjudani mi weltanike ɓe si tawi ɗum ɗon feƴƴi sabi mbimɓe ɓenɗi ɗo alaji mouhammadou billo ba soya e koto mouhammadou julde bañan haray kamɓe ɗiɗo kadi mi jarniɓe diallo si tawi ɗum ɗon feƴƴi haray onum musidɓe an julɓe noon nanuɓe ɗum ɗo dogi wallitori matériel ji wallitori mbuuɗi wallitori du'aji surtout du'aji ɗin wallitori yiɗugol wallitori sutenugol wallitori sakotugol ɗum ka net ha woɓɓe waɗi ɗum joni ka internet sakutugol ɗum onon kadi mi weltanike on mi jarni on en fof yo Allah hawtu en yoɓira en ɗum jannatul firdausil a'la wallirɓe jawle yo Allah ɓeydu jawle ɗe lontina ɗe wallirɓe matériel ji yo Allah ɓeydu jawle maɓɓe ɗe lontina wallirɓe du'a yo Allah on yiltutu sifa du'aji ko ɓe du'ani e kon yo Allah yiltutu e maɓɓe kamɓe ɓe gureji maɓɓe ɗi mi torki Allah tabaraka wa ta'ala wallirɓe anni e yiɗugol ka weltora ka nder ɓernde innamal a'mal binniyat waɗuɗo gollal moƴƴal e weltiɗo ko gollal ngal waɗa kon e sutenuɗo on e wallitiɗo on ɓeɗo fof ɓe kafi baraji ɗin haray ɓe ɓurdayno goto kala arayno mari embre e bimana pourcentage muɗum bimana e gueɓal participation muɗum kono haray hiɓe kafi baraji ɗin si tawi ɗum ɗon feƴƴi haray ko honto fewniɗen fewno ɗo ka tafsir ji haray tafsir alqur'ana on hiɗon andi mi adike mo waɗude mi waɗimo nisfu kono ko ha ɗon décision an on yeehi ila kami gayni waɗugol tafsir qur'ana nisfu on ha ka fewnuɗen ɗo hande kadi ko ɓaawo mo on onon jama on mi woni ko non woni lan guidude gaynugol an waɗugol tafsir qur'ana nisfu holluɗon yo mi waɗu e bulughul maram mi waɗi bulughul maram bi mana mi waɗi defte 12 e tafsir qur'an façon tati kon ɗon façon tati tafsir qur'an on mi waɗi mo nisfu ɗum no tokkidira waɗa suura woɓɓe hino darani ɗum woɓɓe kadi hino tokkidiri ɗum kadi waɗi nisfu mi yilti woɓɓe nodditi wo koye mi waɗu ɗerol ɗum ɗa hino ɗuɗani men menen ekkitotoɓɓe mi yilti mi watti kadi ɗerol kadi fatiha kadi ha nasi woɓɓe yilti nodditi ko neɓa tafsirede si jalaluddin on tafsiraka kamɓe arayka ka ñalli waali aray ɓe famali ɓayle littu men on mone meɗen on hadafu meɗen on fandude meɗen nden ko fiyo alqur'ana e sunna sakito towuɗo alluwal faama raɓɓuɗuɗo alluwal faama ɗum kadi mi yiltiti mi waɗi ɗum ɗon kadi juzu amma bimana amma nas bimana ɗi façon ji tati alqur'ana ɗiɗo woni disponible on yiyayɗi ka net on yiyayɗi ka mémoire jaray ɗum ɗo wattama e sokeje moɗon hella ka defte mi waɗi bulughul maram mi waɗi e bimana hadis mi waɗi fiqhu mi waɗi sira mi waɗi bulughul maram mi waɗi matinuddin mi waɗi lakhdari mi waɗi hisnul muslim mi waɗi muallimul qira'a mi waɗi asmawiya mi waɗi suwar min hayati sahaba mi waɗi siratun nabawi mi waɗi sifatu salatu nabi min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha li Sheikh Nasiruddin
al albani aywa mi waɗi minhajul muslim waɗi mulakhasul fiqh waɗi riyadus salihin haray ɗeɗo defte 12 e ɗiɗo façon tafsir ji qur'an tati bi mana dossier ji 15 e khutubaji ɗin kadi ka jumaje e bayanaji ɗin kadi woni dossier 16 e ley koyɗe ballal Allah e yurmede makko kanko Allah e du'a nene e baba e du'a mon onon julɓe ɓe wallitagol mon onon julɓe haray ɗum ɗo wattama e sokeje moɗon haray hino e jungo aduna o ɓawo noon ɗum ɗon feƴƴi mi waɗay toɓɓum tataɓum gotum kon ɗum wonata ɗum kala ella ko yiwɗon nder to wona yuɗum juhu on wona ɗum surprise on yiyay toon ellaji goo hara ko sabi mbinɗati ko manque de matériel on ellaji goo no toon haray ko sewugol lo'ugol matériel on ellaji goo no toon ko faaɗugol nokkure nden ellaji goo no toon ko mankugol ndaygol lumiére bi mana ndaygo ko na torsirede ko na yonnorede kon bindi ɗin daare on de aray bindi ɗin no sewi nokku goo toon ka tafsir jaray no sewi ella goo no toon ɓurɗo janɗude ko fanɗugol alluwal angal min fanɗugol alluwal ngal ƴi'e goo taw ko kara han ko ɓorto piira mi sigirtaɗe siɗe wawa hettade firoji goo no toon kadi ara ko ɓorto piira hettorta ɗiɗo ellaji fof musidɓe julɓe on yiyay ɗiɗo fof wona yo hawno on kala ella tawtoɗo ko rectifiyetoɗo ɓanginanela mi jonna joni adresse kami wawete ɓanginanede mi rectifiye kala ella tawɗo oɗo wata ko rectifiyade lan ni lansade haray komi tori on koye on waɗanan du'a yo Allah yafolan yi'anol lan anniye on hara on yiyali kuuɗe ɗen wama iradati illa al islah wama tawfiqi illa billah anniye an on wonali so wona laaɓangol julɓe ɓen darano diina kan emɓe ko wawi kon anniye an ko kala haalowo pular koyo janggo ka woni ɗon ko alda e déplacement ko alda e ferewil ko alda e ittowil ka ngesa makko ka avion makko ka nder auto ka nder bureau ka danke makko ka nder juulirde ka ley mangohi ka nder wuro ka isin ka o gollata toon ko ɗum ɗo woni anniye an donc hara hino ɗo contact ki kawa to noddude faalaɗo du'agol welto faalaɗo faljutugol la ɓay ko gotel e ɗiɗo ɗiɗi inde nden ko adi konko Abdoullahi Kala Diallo bun Alpha Mouhamadou Wuri Kala Diallo jibinande Mamou Niagara ko on to mi hoɗi résidence on fewndo ɗo ko Conakry ka capital meɗen ɗo e quartier wiyeteɗo cimenterie Baylo Baya centre secteur 3 ko ɗum ɗo woni adresse on amma numéro téléphone ji ɗin réseau ji lagini ɗin fof ko même numéro ka orange on waɗay 628 60 53 09 ka are bawa ɗon 664 60 53 09 ka sel kon waɗon 657 60 53 09 ka intercell waɗon 631 60 53 09 ñande sotel gi kadi wuriti woɓɓen kadi on waɗay ɗon kadi même numéro email on ka Facebook ka Skype ka YouTube on waɗay Abdoullahi Kala @gmail.com Abdoullahi on ko elji ɗiɗi woni Abdoullahi Kala on kadi ko elji ɗiɗi par ce que woɓɓe no noddude landito haray ko adresse ji an ɗinni musidɓe julɓe ko ɗi konguɗi ɗo mi yiɗuno yewtugol on mi jokkintina tafsir ji ɗi mi waɗi ɗin haray mi torki Allah tabaraka wa taala onon wonɓe extérieur ɓen yo Allah firtu arske mon on ton danda on bone gouvernement ji ɗin danda on bone bandi on danda on bone jinnaji on ɗi toon ɗi minen wonɓe lagine ga yalla danda men bone gouvernement on e bandi on e jinna koni ga kon en fo yo Allah hawtu en reena o hawtinde en ka jannatul firdausil ala yo Allah ɓuttil lagine ga o arsika on jawle laaɓuɗe daguiɗe toon o artira on tawton men e jam moƴƴere hara en fo ko en selluɓe hisɓe yaafaɓe goto kala muusendi ndi o muusa ndi yo wiw amina kala ko faala kon ko ɗum wona torede ɗo kala ko holi kon ko ɗum wona torede ɗo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا عليم يا حكيم يا علي يا عظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام اللهم يسر لنا أمورنا كلها اللهم يسر لنا أمورنا كلها اللهم يسر لنا أمورنا كلها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين واتو de shock micro e sokeje koto majjulde ɓe mi jantino ɓen ɗiɗo nanen koto Alaji Mamadou Billo ala ɗo nde tawno noon koto majjulde no ɗo ɓe waɗa haysi ko daqiqa ɓe mana haysi ko minute goto ka jarnugol on inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. haray en weltani ko jama julɓe en fota en jarni jama on haray kaɓe woniri o kaɓe woni haray ko non woniri ɓeɗo en weltani koɓe moƴƴa en jarni jama on fo haray min on adresse an on ko on numéro téléphone ko 628 08 87 07 e 664 33 06 56 haray mono faala heɓude ɗum ɗo o waɗa ka centre ka madame Bari premier étage numéro 9 haray ka YouTube kadi o wawa heɓude ɗum ɗo ka lawol kisal haray lawol kisal inchallah mono sallallahu alaihi wa sallam.